زبو ماریجانی گوگ آنکا چه دبن شخوا بریدنا از واتیا ماریجان چیه يعني مستخازم أسبابش ماري يعني أو بخد درد دروني يعني أو درد نفسي يعني ولا خد جوا جود بماري جان يعني وقت الراحة النفسية بلا خد يعني حتى إيرو مصري بخد بيجن جوا جوية يقولوا قلكي عجازية كنت دبي مجنون خدوع البيمارستان يعني بيمارستان تبي معنى المصحة العقلية افتشتانا جوا جو تشي دبون جبونا خاطري شاقشيات دل جبونا خاطري جو هفجيفينا جو هفدور تشي بكن شو أنا فستيفالي جو أنا هنا ماريجاني جو كانا كاني يعني جبلي جو أمتين هالبستي خا أمتين دخينن أمتين شيروكي خد خينن بدريا فان ماريجان أدي هم أستا خناز دكن هم أستا غيني خناز دكن أدوا أمتين هفدو ناز دكن أمتين صلافيل هفدو دكن دلكي يولو بدلكي قش أمتين تبدأ هفدو دبينن ووقت مثلا جو يعني هشتن قشة وجيا كردي بيجي آستك جيهاني والله خده يعني أم قلكي بحوجة إيفان فستيفال أبون ددمي بري أنا قاده لإيرورو لنرى هر سال بقلك فستيفال شيدبن أو قلك ماريجان شيدبن وأم بفان ماريجان أجي أم قلكي سربلن وكيف خشن وأزور سباسيا وعندكم جي قوقع يعني إيرورو ما جي بدخينن وأمتين هل بس ياخد بيجن وأم وك مثلا أم هستي خو أم شاني في جواك يدكن تسلل بلا صوت لم يكن أخرسا بل كان يعاني من وكل ومن مرض غريب جعله لا يتكلم. هاي ولاتي خش شيري تب قرباناتنا يسافر محملا بأشيائه العتيقة وبعض من أنفاس عشقهم على دروب النسيان. السريكانية أمكنة لا تعد مجرد أسماء مكانية في ذاكرة الزمان. بسدرم لسرت بكم خوش سما دقو بندك ساردة مجبوطية. في القلب ما في القلب لا تتعجلي إني وهبتك فيه أول منزل. ومن آيات العشق أنها 30 ثانية وأنت تقول صباح الخير سيدتي. خيالك جروندك هر جابا بيسر خوش بمجياني كتم دابا. بتوراة وزبوري هر بإنجيل وبقرآني قولي طايق جوي بوري تنادم از بجيهاني. شبكة طاري ونخوشو طاري بطاسي نابا دجمن دنكي قري جهر مالك البند هات بيهستن. هر سبه لا بخوا وقنا ما يكون نهاتي ببيجار. شيروك لبردرين مالي رادزي. لمقام النوى الصلاة لمقام التشوق. لم يكن آراسو يعلم أن النيران التي أشعلها في ليلة نوروز داخل المخيم في حضرة جبال جودي. أصوات أهازيجهم تعانق السماء وأرواحهم تبعث الحياة تتسامى أمنياتهم على ترف القصور وملذات الحياة وولائم الأغنياء. مساحة واسعة تقارب 1000 متر مربع وكان يضم غرفا ذات صفوف من عوامل. شخوا إيروك فستيفالا جو بيتري شخوا هفجرتنا عرب شنبيرين روجافاي كردستاني أم سباسياوانت كن شخوا معيرو تيد أم بشدار بون بتشيروك كي وبتشيروك شيء براسي يعني واتايا ويهبو سر بريني سر إيشو
وعزار و برینه به تایبەت شەروانê ê Rojavayê Kurdistanê yê got destpêka şoreşê heta nade yanî kelek bêtirî 20,000 gazî û bêtirî jî birîndar û bêtirî şehîd jî heta jî bêtirî 12-13,000 şehîd yanî hêja bû got wek rewşenbîrekî gom êş û kedera wan em van êşa em bikin çîrok û em binivîsînin û ev çîrok jî ji xwe bi rastî yanî hew yani hedefê armancayê hebû. Armanca wê jî yani hêviyê got evê got kesayetê got dindirê çîrokê got didin yê got lê guhdarî dike bêtirî moral bide, bêtirî yani tev birînê xwe, tev êşa xwe de got perçak laşê xwe yani kesirînî jî çûnî jî danî jî di hindirê vê şerî de lê ema hêviya dedin dibêje rastî perçê canê me çûriye lê ehîna rûmeta me neçûye û esasî got rûmet û azadiya herêmê be got biparêzin ev moralekê dede û nameyekê dede û hemî rastiyekê dede û ev çîrok jî bi rastî rastiyekî jî ji ne û ev dûrî waqeî ya rewşa gomtê den lê rastiya ciwanê me şervanê me yê got em wacibê me wek rewşenbîr got em bêtir em hem binirxînin hem em şîlove bikin hem binivîsînin hem têxin pirtûka din bêhên herkes bixwîne ev ji xwe wek erkekî exlaqî erkekî rewşenbîrî erkekî esas e got her kesî dibe îroro ev rewşenbîr jî bi vî rengî li vê şoreşê binerin xwe bibîne perçak ji vê şoreşê de yani ev civak û rewşenbîrî neşevdû civakî mere beşekî civa dikam merê evînî jî deyne merê rewşenbîrî jî meselê êş û kezerê heva milletê xwe jî merê deyne merê civakî jî deyne yani her beşî jê de dibêjî ji ber nifşek em ji hindirê vê civakînê em wacib me me exlaqî got em bêtir li vê rewşa heyî em bêtir em binirxînin û bi wijdan nêzik bibin û di nav rûpela di dîrokê de em malê dîrokê bihêlin ev erkekî exlaqî ye erkekî welatparêzî.